Baby, no for, for hame hate matea. Na fesi alo imata, if mali oi afaka ilo. Oh, can you mind for baba? Si ay kalos oi tuna. Malama tau to ma o e hoatan ko kore ke u hu fanga mo hinga he tal fatap ko tope o ku fanga o ak mihen pena e tomo anga o aki I he proklama ane hu ka ta mo e fanga mari ko ni ke hoko atu ai pe proklama ko en ko e to funga fonua alo au pe mo palofesa to ke ta se si o laftani ko e programa fora wiki fogeni kuma fora hoko atu I he wiki ko tope neongo ai fora hoko ko ye ki malo lo mai I holiday te aku toki foki mai I hahoni ko e fufua proklama ni ke ta uafe ua pe aku ma tai loto fia ki mo tolu ko toa pe ka inga tonga ku mo mamata mai ke ta proklama pe me he o pe fe feitu I mamani o malava ke mamata mai ke ai pe pau ke lava mamata mai me tonga ek o ku tai ki mo tolu ke ta proklama ko ia o e tufunga fonua alo au ke ahoni I he hoani foko fia ke tai rei ai profesa ke tau proklama I he hoani malo ke mauiwi e profesa alava ke whakata ataho taimi ko ilo I pe kulahe ngahi ngāwe pe mo ngahi ngāwe ko ia whahoko ki he multimedia ko ia studio ai lo au ka I he hoani ko ho whakata ataho taimi mo loto ke kamata ta proklama he watani ko whawhewhia ke taitai ko ke proklama ke whewea ke family I Ken Pelana pe mo e vai la sigoni ku tau wao mai kia he tuunga he ahoni. Malo pito e tonga ko korepe ke u whamalo atu I he talamalo o e whanua lo tu pe moiako pe ko whawhitai I he tau ausia mo minit koe ni pe ko whamalo atu ke te koe I he ke I mau whangamari e ke tuku mai ke whakahoko a e ta proklama pa mo hoko atu pa tau whawhitai pe I he hiri a e malolo a ngahi weekend mo mahina malolo o ku tau kei mau ha malohi ke tau toi foki mai o whakahoko a e ngahi whatongia o ku tau tui
o ku kaurerei ki he a ko civilise pe mo ui a kakai tonga mo kakai me ngā i matakari keke pe au tau whamaro ai. E tonga ko e whamiri o ku nau mo ui le leipe pe a nei ai pe ni i whanau na mau ki nau tolu e he COVID-19 pe a nanau puke pe a whawhitai pe na e aonga ai huhu mo pusta o i kai ke nau whaingata ia au pito. Neongo na e hoko pe ngā i whaingata ia whakaisino hange ko ngā hi puke flua ngā maheni pe ngā hi whailonga ke heange kana e malawa pe ke matuaki e whanau ko ngā ko nau huhu pe aku whamaloa ia i pe whongwe ka me mipa lo au heni na nau puke he COVID-19 ka e whawhetai nau mo ui le lei mai pe aku whawhewhia pe a pehe whoki ke community tonga ia e whahinga nai puke toko lahi ka e whamalo pe nau mo ui le lei mai pe aku lau maari le lei pe e tamasi Prinis Kalauni tupouto a ulukarala pe a moetaine Princess Kalauni sinai takala pe mohana whare pe ki he talawhika ulahi tonga ki Australia ni tahi ni ko lātu Princess lātu fui peka pe nai pe e tokota ko whapapa ki ai nai pe kia i he COVID-19 ni ko tonga pe ko whapapa ki ai mono whamiri ka koe ongo pe me ki mautol kosene o ku alu pe alahia e COVID-19 pe a pe he pe mo sene ange mo mea mai ki ai mehena pe a ngai state ke he ka koe uhi ko stutu uni e pure anga hei kai toi whaha foki ko uhi ngā mahino ko uhi ngā koe mo ui ai whonua neongo ai whaingata ia ka ku pau ke ngā we e whonua ke mau ha mo ui mau moha paanga neongo o ku alu pea e mateka koe whiria ko whai e he pure angani pea ko whiri pe he mo ngā i pure angalai pea hange ko ki mautolu he koe fwoi tau e ua pe tau e ua me konga na tau maalolo ai o whai ngā i whetaputapui o ku toifu lahi mo whatu tamaki ke mea kotoa pe ka pau te tau toe hoko atu neongo na tau whakaamu ke tau ke i whakataputapui pe ka te tau mate whakataha whakai sino pe whakataha mo ekonomika mo mea kotoa kai ke tau mate pe mo whenga i pe ke aha mea mo ui ka ku whafoki mai he pure anga heni tatau pe mahala mo moutol mo ngā i whanua lai o mai ai toka ngai o mo ui lelei mo e toka ngai ke malu i ke tau hao o mai pe ki o tau awhni ma ai ngā i whamiri mo e whakatau taha ko e tau whanawhano pe ke ma tui mask ai mea malu i fofonga whanga ehi pe ke i whai pe ngai ngau me ngai whiohi ka koe mea ia ko tau au ke ai pa koe kuonga ia tau au ke ai pe te tau alu pe he ai pe. Peanga pe ia ki o ngongo e tonga i he mautu uka ku whawhai mea kotoa koe whakausi pe ku mau whaaso se ngā ue atu koe ni ki ke hufi ho mau sentā koe ni koe konga ene laiperi o kou asa tuai e mau laiperi fo o heni. Pea ku heni mo mau studio loki tolu eni ka ku te kai ke ose ngā ue pea e toki hufi ai hufi mo mau studio pea mo mea kotoa pe lahi pe mo ngā i proseki mo ngā ue ku whakamo ui mai ke toi hoko atu heni na e os ave ki tonga pea na e ngā i whatongia mo ngā i proseki na e tāmate ia he mauhiki ki tonga i whakakaukau ke whakarere ai university lo au i he no waa whakawaha o pepe koe online, full online. Ka koe ngā he koe kai ke tau pūre ki he o mea koe ni. Koe COVID, koe tsunami, isa koe peau kula mo ngā whi, pea moe mawhuike, moe tau whakutō ki o tau whanua tupu a ngā. Ta kune ta ofi ai e lo au ke whakafoki mai ne ngā ue,
kuhinga ia mau whai ai ngā au e koe ni ke senta koe ni, pe koe ni o wha sosi ko tau senta e ni e tonga ke hufi, pe mahau toi hawi ke ua pe tolu koe wha ngongo pe ke kau ngā au e mo nau kaimi he kuia e nau ngā au e pau anau tolu, ai singa mo hoko mai COVID-19 toi puke, ai kau ngā au e ea COVID, ka koe ni ku whawheta ai pe he ka pau na nau alu ai pe, e tu ai pe mo senta o kai ke osi ka koe ni ku nau COVID pa nau toi foki mai pe aku ka koe pe amanake e whaka ose ngā au e koe ni pe koe e whai atu e whanonga ai unesit lo au mo haalo au i a honi hoko atu e foki mai a ki ken pelani o whakarere me heni pe toki ia hatai me ata ke whai koe ke tau ila tupu whetai me whai ai o ki tonga e mea mana e o sfotu e senta lo au ai ka kutuku atu ai pe ia ai nau senta taha mai pe a tonga ki heni aro a mito tonga koe mea whawhia ia profesa koe mahino o ku lava pe whakalakalaka ngā we ki mua alu pe tau pe hau ene tau fo o koe ni o ku mahino ku whakalakalaka pe ngā we universite o lo au hangi koe senta koe ni loto ngā whai ke ai ngā we pe nengo te ke hufi ku hoko e programa pongpongi ki mini polopolo i pe pongpongi ni e programa ai ke fai hufi a sentau ta ula ke hufi he ni pio na Liberia ula ke hufi e mata poa ke senta ko ngā kula ki hufi koe konga koe ni ako koe konga koe ni e monu ia he koe e koe hufi he ahon ka neo ngoia te tau hanga tau konga ia koe e tonga koe ula ke hufi e mabau lai ai lo hau koe tau hanga koe tau konga whatawhata mawhana ia monla o mai whatawhata mawhana koe hoke te tai mia pe ai tai mi tari ko ke hoke tau ai tena tai mi ke te wha ai porokala mai kone pehepere i mātua ia ke hufi hufi ia mawhana puke ta e whasiko e kone hufi ia au koe ia nga pata ai whakalere i pe he hoke tolu kone ka oko mai ka ku mawhia pita profesa ai mahino ku whakalakalaka pita ngā wepe ku mai se mahino mai ke mo ilere ia pita ma wivi he foi malo ko ni foki mai ko ni ku lava ke tau lere ia e foi tau ni ko ha me te tau ala lava fa hoko atu ko ni tu foki no silani han ko ke ma ko ni na mau te foki o red light he ngai a ko hili ko nga ko mo fere ko ni ai omicron he community ko ke fu hoko ia ko te fu palo parema ke hange ko me ki mo a ke lava o mau lockdown e kai te mau te aloholo ka feitu o me ai ku fa malo hi pe hu ai a ko me na marie professor na e osi fo ke hu hono wa pe ko ne tamai pe ko mo fere omicron ko ta e tu ke ku to ke ta tang e fe mau ke hu pustau pe o ta ha do ai ola ta mai ha ala ta ke ai o pe ha nesi pe ha ko ke ha hu ta mai nesi tika ke qualify ko ke postar fu pa me ko dan ko ka hili fia ni ko tala ngo fu pe ke me ko tala mai ko hu pe ko ata ai to ki au na tolo fu holo pe loto ko lo pe hono fa ko ki loto hu ka ko tu nga ko anu sila ni ma red light ka ngo fu pe u nga we ku tu mas pe ngai me pe ta ke fe fia pe ke ha pe professor Tong tika pe ke tu uta me aki ai ko me pe ni tau hanga tu ki ai ke tunga ko ni kuai so tau kainga he fu fatamaki ko ni hoko ko nga ko nga mo ui more nga api la yo ku mau i nga ku ko ni la vea ngofua au ke nga automotu au tau fa ampe e va ven ha taimi e lava ke fa no tokonia ki na tol pe tau fito ke fetu taki o ku ai ku mahino pe ku motuhia malo pe na mahina ta pe to ki lava o fai interneti ka lava fai Facebook ai ka kai mo e me ngahi fetu taki fa interneti pe me tong mahalo ka konga pe ko so atu kai professor ko me ben fa fia ko me ko ni ke asteria ko ka pa na itonga na ke aiton ko tu te lahi ngai fa matala te ke yai foki o ke ilo ton ngai me ko o hoko itonga professor io ko
Ko e whakaloloma a e tau whakoen kua hoko ki tonga pe o kuofo au pito a mamani i he mea koe ni ai malawa tonga ke tau ke hao a tonga. Pa ko kuhinga ki tonga i he ngai whakafuafua ai kau Chinese ne to ton ke o singoto i whonua pe a ose ai pe a tonga. Ki he mālohi o e peau kula, i kai ke mālohi e peau kula, ki he mālohi na e mei alu ki ai, ka koe mālohi a e pā mo puhi ai mo ngā whi pea mo e mofu ike. Pea koe hao anga o tō ngā ia i he ku wakai e tonga koe peau kula, koe nā tula e peau kula ia o whie mau e ai waha noa, ai waha moana loa, ke ne hanga o piur apu ai hono malo i whie mau ke lere. Koe whakatata koe hangai koe ngai mofuike koe nei whai i Amerika tonga, o ku piur apu lewa aina e lawe tukia ai, e lawe tamaki ai a Hamoa, pea mo niwa. O ku lere wa piur ape waha ko ia he hao me Amerika tonga he koe fu moana pe ia koe kia haka uia mo ngai o tu motu ai pe aku o mare vai ke alu ai piur ape koe ai pe au kula ka koe hao anga ia o tonga he koe lahi a ngahi o tu motu mo ngahi haka u pe mo feitu koe na a hunga hapai mo hunga tonga koe ne alu koe a te au kuraia me ai koe ke mau ha waha a moana ko ha waha noa ke ne piur apu ke oma e ne re pe toki whakatuputupulangi ai koe ko tau hao anga ai pe koe hao anga e taha koe anga pe nia ku wakaya aku koe tau hao anga he nei kai ke aha no ue sia ai tonga trends ai fu loloto koe na whikaua ki mamani ai na hitua e ua. He ka pau na e ue sia ia, koe ne pā koe ai fu tahi koe i loto ai e malawa ke ne whakatupo e peau kula lahi whakafoki wha. Ka ku tau whawhetai pia koe mea peo ko ulawe i e tonga, na e osi hoko e peau kula lahi pe heni ka na e te kai ke tau sio ai he laulau senturi ko whawhofua ke he taha awhe tupu. Koe ku whakafuafua koe peau kula lahi au pito ia, pea mei he pā ai mo ngāwhi, pea mo e puhi, mo e ngahi mofu ike, na e hoko ia ki moa. Hoko ia ki moa ia whakafuafua ki he... Koe ku whakafuafua ki ai, koe whakafuafua ki he ofi ki he kuonga si supe ki muisi i mai ai. Aia, na te kai peke a hataha e sio ai, ka kohono whakamo o nihe kui ai tau ngāhi tala o i whananga ki ai, pe a kui ai mo ngāhi tala o e tau rea ki ai, i e whakauhinga e tau urea. Koe whananga mo e tala, pe a mo ngāhi uhinga e tau rea o ne tala mai na e mo fuike la. Pe koe poupou ki ai a hono tolu e tonga, koe whanga fu maka koe na o kuke i toka i tonga tapu, la lahi whaka uri te vita koe fu maka i whahe wha. Koe fu maka i whahe wha mahalo pe kuke o sisio ai, koe o maia e pe au kula lahi au pito ia o koe coral stone ia koe o maia me moana. Pe au kula ai koe fu maka o te tuu kita sio ki ai umitaia me te au pe ova ni mango fu tupu ki o lunga pe ni mango fu. Ai loa fu maka ki o lunga mo no fu la. Pea mo ngāhi maka i vai ni i riku tonga, mo ngāhi maka i riku tapu hange ko haweru riku mo mea kou kui koe tolo maka a mau. I ko ngai fu maka ia me moana. Aia ko ku whielawe peke aipa ko mau ato e artikolo, a series of articles i Facebook a pe mai lo a mehelo au
o kui koe toka i maananga koe tala noa ke ngai whamatala koe ni o hao koe ni ai whakaukau o pā mo puhia mo ngāwhi mo fuike pia mo pia au kula. Pea koe tau ure ia e tonga te fito. Pea ko ngāwe aki, koe ke ngāwe aki ai tsunami ka tuki aha kula pavare ke tsunami ko whi ngāwe aki pia au kula, au ke tānoa whapaparangi ko ngā pia au kula, mo ngāwhi pā, pe koe puhia mo ngāwhi pia mo fuike. Pea kulahi apite ngāhi tala noa, koe o tua ko lofia, koe o tua ia o mo ngāwhi, ko mo fuike, koe o tua mo fuike, Pea koe pia au kula, koe ne tupu mai ia me he whakataha ai o mai lere a te au, whakataha pia moi puhi ai a whi aina nae, sio ai kakai pe koe kulo kula me i whē. Paka me na tau ui ai koe pia au kula. Uhinga ange e tau e tau pia au kula, mai fufoirea whasi aina kona koe tsunami ko apu koe a. Tau tō whakia māman. Kai ke tonga te whakawhokia kakange ko hotara noa, ka pau nau i tonga mahal koe mea pē ke uiheni, he ka pau nau i tonga au ia o te kai ke uhau ki muri, mo e hoka e COVID, na te whihi ai pē ai o nofo ai pē ai he kai ke te rawa haha. Ka koe ni ko te whihi ai, ka te whakawhokia. Koe mōni apito e professor he koe, ange koe whamatala ku tuku mai koe he nasa mo mea, e nau whika i koe hangu na ki tāno ke, e nau whika i koe mālohi koe o peau, e whai peau kula koe ni ne hau koe he puna koe mō ngā whi, a nau whafua whoki ke mālohi ke liunga nimange au e whai pomu koe na e li koe i Hiroshima. Ai kuna upehe koe mea kuna whaka isa ai he nau kei wakai atu koe he taimina e hoko e ne tiki tonga, o nau whakaukau na tolu ku o si auha au pito pea tonga ia. Ka e nai taimi koe nai hoko atu ai mahino ku kei mo ui pe kakai u kei lelei pe kakai me konga lahi tā o i whonua koe ngahi feitu upe ni lawe ngofuane uesia pea more pe mo ui e whāhene tu mai koe he ahoni aia o ku kau ia ka koe ngahi uhinga ena ku kihanga o mai ko tui koe kia te au ko toki whakaukau eni ke ngahi uhinga koe ia aia koe kau i he ngahi uhinga moni uhinga koe ku lava he na ea ufoke ai ngahi mau ia ki ngahi feitu ko i South America mo mea. E fo i puna kone ai a fi i tonga professor. Ia he koe whakakaukau tatau e tonga. Lere koe pe mei hunga mo hunga hapai mo hunga tonga. Ke loi pare mai taha ne kai ke uesia lahi ai u feitu mao ko ia. He na e fōu ia, koe parapare matatau peo ko uhinga ki ai he ne hau koe ki tonga tapu. He na e fōu atu ia, mantui koe hakau lahi taha, mo otu motu lahi taha ko tau tōu. Ko ne alu koe ai peo kula mei hunga, hapai mo hunga tonga. Ko ne foki koe ki tua. O ku toi fōu atu ia he hakau lahi mo otu motu lahi ho fōu atu ai toki asia ti niua alu atu ai ki tua i haa moa. Ko uhinga ia koe ne kai ke mālohi ai ke ne lawa o build, ai ke pesiti u whia mau ke ne hanga laiki hawhanua e he pea ukula. Pea tatau pea mo i taimi o ku hau ai, ko tau hau anga, o tau whakawhetai. Mau whaeranoa kai he lo au i tonga, pe koe haa mena e hanga he tau whangakui o whiri a tonga, te whito ki tonga tapu ke tau sentai. He kufu malu au pito ia. O kou whakapapa ke ngahi o tu motu ko e ni. Pea te whito ke ta whakawhahi fōhange ko atata. Ka oku si au pito mau ko ia, ka pau na e ikai hahakau pea moha o tu motu. Mo ikai ke, pea mo ikai ke ngaue ai Tonga Trench. Ai fūloloto ko ia. Hena e hoko ai whatokanga pea ukula i he wāwhe māwalu o kou i Tonga. Pea whetukutuku e kakai koe tala tatau pe koe whakatokanga ke mauo ki uwheitu pe koe na ki i onunga. Kata ki e ua mo wai ni mo e alu ki wheitu hake. Pana aku talahange koe mau whaikawa i atenisi pau talahange. O ku whaingata au bito ke hau hape au kula mamao o hau o osi hau hono full speed mai ki tonga tapu. Koe uhinga koe whanonga mai he hakau, whanonga mai he motu,
Pe toi hanga he tonga trends o komo ai mālohi o te aukula. Kone aitha komo, pe kone hanga o puhi o taaki mai e iwe pe aukula ai fuloloto koe na iehua. Me ena aku mana wahe ki ai, he nai o si huloi mai he kausai ni sia ki mua e nia teke pā ai moonga a fi ia tonga. Na nau huloi mai ai possibility ke lava ke mapuna hake vai koe me he tau fuloloto i eua o kone mapuna o sulu me nau tōru e fo i video. Kone haupe ko me remo kātoa tonga tapu me he fu vai koe kanai kai ke hoko. For whatever reason, kai ke uilo ke he koe natula fuloloto ko ia, ko ene komo e hawa pe au kula, pe ko ene hanga he pe au kula ta aki o mai e fu tahi loloto ko ia ki e ua mo tonga tapu. Ka neonga uhoko e ngahi mau ko e ni. Ka aku tau whakawhetai, pe aku tau ofalahi ke kanoku polu me atata, mango, whanoi fua, no muka, tau whakawapa me tau ofa ke. Ka aku kei si pe ia tonga mau ko ia ka pauna i kai hahakau, moha o tu motu, pe ka pauna e ngau e mai e futahi loloto. Koe tau osi au pito oi. Ka aku tau whawhetai, pe aku alu e wawanga mo ngā aua o kou whai mo lo au. O whakamahino mai nei o si hoko e umea koe ni he lau iafe. So koe tala noa koe ke o hake e mau i a fi me lolo whonua. Koe ngahi whananga ka nai fufu hange koe ta whaprokarama o whai. O ku toe sio loloto lo au ki o hake e mau i a fi me lolo whonua. O ku mau toi sio loloto he kai mini ki he fusi whanua e kau maui. He ku whakafuafua koe ngahi kai menia na e hoko ai mofu ike. Kai menia na e hoko ai koe ai pā e mounga a fi pia moi pia au kura. Whamaapopo e utala noa koe ni he malawa ke tau whaka ila atu ai o whakarika atu ai ki he mea nai o si hoko. Ai koe na ne omi ai u makalalahi koe ni koe ki halariku, liku tapu, liku tonga, koe feitu vai ni, pea mo whahefa. E sio ke he hau ai maka e tonga, i he nau taaki mai e he pea kula ai maka koe na neongo na e ikai ke full speed. Whakafuafua rewa ka pana e full speed, te ne omi e fu makalahi hange koe fu makai whahe. Koe maka koe na koe he halavuna, makalahi. Aku e tau kei me tau ilo me tau poto te tau kamata whakafuafua re vai. Koe o se ne tau e lau wafe, ku toi hoko e mea tau na e hoko i he kuonga e kau tanga loa mo e kau mau kiskisi i he tau whakafuafua me he tau uwhananga mo e umaka koe nau kei toka he whonua. Ka te whakafua ke atu tō. Mo lahi apito, Professor Koutui koe ngahi tala noa mahu inga ia, pea kune toi whakamanatu mai koe ngana, e pe ngahi polokalama koe na ta whakahoko, he taimu ta tala noa ai ke ngahi otua koe iana tau, ilo e tau ngahi whananga, ka Koutui ke ngahi hoko mai ngahi mea koe ni te tau te pia whakamanatu pe te lahi ange ngahi whamatala e lava ke tuku mai e he universite o lo au, pea mo ngahi mea ke pe e lava kakai ke na wako me iai i hene tuu ko he taini ni koe tuu whakatonga hange koe lau koe lahi apita ngahi ofa ko whai kiai holoi taunga ngahi tokoni ngahi pure anga muri Australia ko New Zealand ko Siapani ko Siaina po mo fua ngahi whanua ko nau alo e tokoni ki tonga ke au kiai ke whai hano tokonia ki nau tolu peko tui he kai ke si e tokonia e unge lahi e tokonia e whakahoko kiai mo tau wha ampe e babeni hatai me lava ke atai ngahi mea kotoa peka lava mo kakai o whahoko e ngahi tokoni ko si whahoko whoke community tonga i New Zealand ai nau tokoni maka container ku waono pe whiha ko os ave te ai pe ngahi kolo ia kuna uki pe ku whanongo ko ngako ne ofi ko New Zealand ki tonga mo whaingo fua uki mo nau tole ngahi container ke ave ko e vai ko e hafua mahake osenga ngahi mea ko ni ko talamu ata tonga mo hina vai mo mea ko toa ka anga ia foke a tokoni pa mo ofa ki tonga o ko pau pe ke pehe i hene tu ko ia ka pau te ha mea te ko felada tu pe ki ai tonga he
Koe hoko koe ne ai tauwha koe ni, pea nā kua stuku atu ai fo i whamatala pe me lo au. O pōke tau tō kanga ki ngā i whenga paanga koe ni. Koi, koi. Pea neongo o ku asi mata lahi mai e lahe ha, moi ha. Ka o ku mahu inga ua ki ke māwange ai uiwi koe ni o ku tāna ki, moi uiwi. Sai e lahe o bite o ku wakai whakuia tonga ke u kautaha whenga paanga. Mahino o bite u kautaha whawaha pure anga. Mahino o bite kautaha United Nations, ko World Bank. Pea to iai pea moe tānake ni ihi o ku whaka ofa ka koe anga koe e ku wakai tonga. Koi. E whakawewea lahe tonga he pūtoko ni koe ni. Koi. O ku tau o spalo parema pe tonga, pea neongo koe ofa ngā he whonuapa koe ofa i kakai tonga. Ka koe mea mahau i ngā ia tonga koe se ni ti. Koi. Koi. Koe kontei nā ia o whakawhetai koe tau ofa ki tonga. Kana i mahu inga ange e tau tāna ki paanga o awe ke wahe ai ka kai koe ni o palo pare māmo ki nau tolu tau tonu ki ai. Koi, koi. Koe tokoni kone o ku whai ko ku alu he whaunga ua, koe welfare system, pe moi humanitarianism. Koi. Koe ngo tokoni o alu ki tonga. Per keherewa tānaki mai ki ai e foreign aids o ku ne toi kapa mai pe welfare mo humanitarianism. Koi. Tuku keheange ai o mai ai national interest ai fia mau pe ngai whonua ke nau hua i rewa ki tonga he oko foi mea koe. Koi. Ka koe mea koe o ko wakai au ki ai koe mea au fia mau viviri. Koe vai. Koi. Koe ngahi mea te fito, ka koe mea koe ia tonga o ku malawa ko toa pe ia e se niti he nima ke whakatau ake u mea koe ia i tonga he o ku alatu pe ko loa ai. Koi. Ka koe angai aku wakai koe u koloa o awe ki tonga mo u mea ku uta he kai ke fie mau ia he kakai. Koi. Ka koe mea e koko whatonga ai, koe kai ke whakotūtū whanelei e mea koe ni e tau toko ni koe ne o atu e tahawhe ki he nima, koe o atu e uawhe ki he nima ki whamiri. Nima e toko taha o ku malawalawa ngai ko nau tolu nau ilo e nau mea au nau fie mau i tonga. Tau atu e tau toro e tau fie mau tonga ki tonga e ka kai whainga tāia. Ka koe mea une veteki ake a mea ko toa pete nau fie mau ko nau tolu pe nau ilo iko o ange sirini ki o nau nima. Aina nei whahe pare mia ko tu whaate nau ni mangeau. Koi. A koe anga pe u tānake a koe alatu e fu ofa koe ni mo u container, koe lelei e fu ulahi, koe vahe koe toe ia e fu itala noa ia e taha. He whae ai a kakai ke mau, ka koe e kai pe ke whaha mau e ka whaha tu whapaanga, ka koe hanga u tala noa, koe nofo koe to ngana na o i whakarika mai, koe se ni ti me solova e palo paremba ko toa pe koe inu, koe ha, mea ko toa konte tau se nea tu he container. Kai ke whaideria ka kai koe hanga e na ufa. Ka koe ta noa pe akuia, ke toi whakapoto ange, koe uhinga koe fie mau viviri e ka kai tonga. Koi. E ku toi tahana ke atu me ukau taha whabaha pure anga United Nations. O atu ai pe u me atu e whai atu mo tau tō. Ko ne mono atu pe ni mawhege ni ma ki whamiri ku nau mari ku langa whai nau whanki mea nau fie mau i tonga i he nau nofo whaka aho me he tau kei a aku. Koi. Kai ke ki whavoke tu ai tau. Mo lahi a pito ai whamatala ko ia. Ko ngā whuk he ku. Kako hange ko lau ko mea koe. Ko ngai whamatala e o mai pe koe mea mo ni ku hanga o hake. Ko ngai koe ke te ha mea e fie mau lahi he kakai dai nimi. Even e vai no nau ke fie mau pe paanga he ku iai pe ngai kau taha vai tonga ai. O ku nau whakatau e vai ai mga mea pe. Ka ke koe whaiteri ha pe kakai ku nau tolu nau hana tole o whake au. E ne tō koe dai nimi e professor he ne wakai koe ki ai.
toki kamata pe foke pure anga fo o e pare miamo e pure anga fo o. Ki whakalongolongo mai tonga. O ki mate atu e laine. Mo wete te nimi pe mate. O gongo atu, professor? Ki longo pe tonga koe ki ke hongo mai. Tātaki. Oh. E ke o ki wakai pe o ku pe ko hame o koe ke mo ui. Oh, o ku mo ui atu pe malaine. Te o ki wakai ange ho ai mea, ai headphone ni pe ku ongo atu o ku, koni kutamai pe ku ongo atu pe ku rea. Ka maha koe ke au atu ka koe. Ki hena. Fefe tai ni mi professor ku ongo atu pe kai. Ka te ki te toku hake e apito pe ki o lunga. Ke ngana ku professor, o ku ongo atu? I kai koe pe ke toi hongo mai koe yo. Ka ki te ongo atu Koe hame whanongo mai ka te au. Iyo, o ku ongo atu pe, o ku ongo i pe ho o rea mai. Pe koe ni ku kataka mo whanongo mai ki he polokalama o ku lava ke mo tala mai pe o ku ongo atu e ku rea pe ngaha ku maki motuhia e ma connection pe mo e professor. O ku professor o ku whanongo le rei pe ai kainga ke ta tala noa. O wongo loua pe e ta tala noa. Aki ai kone fo i ko fo alatu ko ka koe ko ia koe ke ongo ka koe. Ki wakai pe ange ho sistemi hena. Pe koe hame o ki motuhi ai o kai ke lava ki ta whihokotaki. Ka koe o ku ongo loua pe ta tala noa taua he whakaha mai koni he kainga. Testing 1. Mo katak pepo ki maki i whenga nge ke lava ongo ki he professor e whakatala noa whai. E ko tui mahalo o ku kai ke ongo ki ai. Ka ni ki whenga pepo ko hae e palapare ma. Na ki homo e wae ko ni ko he o whanongo ki ai. Professor katak ko ne ongo atu pepa ki whakaha mai. Ko ngā ka pau o ku ongo atu ka e lava ke paka pe i kai te ki whahu i koe ki te lock in for all mai angena mo ui ai. Ma te lock out, pa te lock in i atu. Iyo, okay. Mahala ngai sai ange ia. Ko ngā ki i hu ki tu ai professor ko ngā ka ki ke toki foki mai. Hange koe ku mo whanongo ki ai i he kamata whatala noa koe o ku whahoko whikau aki pia moe ngahi tokoni koe ki to. Ngā koe whakaukau maari e ni ku lawa o whamatala mai he professor ki tau whanongo ki ai uhinga. Tōku kehe ange ai obvious one. Ai e koe tau whamatala ki ai o tau hao pe i he malu o e tuku whanua, tō tahana e tuku ki ai whanua ki langi, pia ku kai ki whakalaki ia, hataha e whakaukau ko ia. Ka koe ngahi uhinga, whakasai ni sieni ku o mai koe ni, ai a koe na e whamatala mai e he palofisa, ki tau whanongo ki ai, koe ngahi uhinga, kai ke mau hafu feitu moana, loa ke build up ai pia ukula, ka lawa ke malohi ene lere, o lahi ene mau, ko ngahi hakau mo ngahi tuunga pehe. Pea ua pe ki ai ko kai ke lava, na kai ke kau ai whitahi loloto ko ni e waifu o seni ko ia. Kai ke au ki ai me ake ni hanga o hake vai ki o lunga ke lava ke puri ai tonga tapu hane ufi e vai e ke whitahi lahi whika ua. Loloto taha whika ua ai ni i he historia ai mamani he tu whaka
mamani. Profesa ko whanonga te pēo ka koe i hene tuu koe ni, o ku ongo mai pe ho rea auia, ke te au ka koutu ko whai kunga ka koe ko ia o koe ke ongo. Ka kunga heka ke te hanga o wei ha me a heni hena kai pe ke wei kunga ke tuu pēa na te wei ia o te mau ia. Ka wakai peange ho earphone. Ia, pa koe whakatala noa ai, pe koe ua peki ai, i hene tuu ko ia, ai a koe whakaukau ko hono ua nane, ai koe whakaukau nane o mai, koe tuunga koe na iai e fu o se ni, kai ke mau ha fu o se ni, mama pe loa whau koe ngake lava koe whainga na tūla koe pe au kula, e build up ia i ha fu o se ni ata pe a loa, ka lava ke alu hono maalu ngā pe lava ke whai ne mau koe o whai ke whonua. Ua lewa ki ai, koe fu o sen loloto koe e wana kai ke kau nai hao pe. Nai hao pe kai ke lava o kau i hono o hake ko ia, ai fu wai ko ia, ke lava o hao ki ke ne whai mau i tonga tapu. Ai ke ngahi uhinga pe he, o ku talanoa ke ai palofesa na kai ke lava ai koe ke whai e fu mau lahi au pito. O hange koe ngahi mea kou eke me ngahi whanua muri me kau sai ni si ko hae uhinga na kei hawa tonga. Pe koe uhinga lewa ni ai a tau tui ko toa pe kiai. O koe o toa mo ui o kune hanga o malui. Pe a whamalu ai whanua na tuku ki langi ko ia na ne hanga malui ki whanua ko tonga i he ngahi uesia ma ngahi palparema whakai na tūla koe ni au ku hoko ki tonga. Koe konga hono ua na maa o magai matala noa. Ai konga koe ni ki he ngahi toko ni ki tonga, koe tuunga koe kui ai ngahi toko ni fia mau vivili a kakai tonga, koe paanga, koe taha ia ngahi mea mahu inga ki he fia mau vivili, ka kui kai koe pak malo ngahi toko ni ia pe kai ke la vai a taofi, koe ngahi toko ni, koe au ke whai te riha, koe mi apina ki ai, ki ho toko ni o ku whai, ka koe tui toe alatu ia e whatupunga mo ngahi palapare makehe, whautangi ki he fuuta plastiki koe ni mga hina inu me hafua o ku whatu uta ki tonga o hange koe mea koe pangahi palaparema koe ia o ku whenga kau sai nisi he climate change ke lava o ta ofi whatupunga i he lahi e mile mila pe me plastiki ka mu whauta ki ai ko ngā ko haha no ngahi wesia e lava hoko amui keke ka kuhange fuko e lau pehe ka o laki solo wa tato fi palaparema koe ni si whema he kai ngaha vai inu whema mo ha atu vai inu ia ngahi mea koe ke vai ma ke mau mo i mea se o tau kai ngā toki whakaukau e climate change ia amuiangi ia ni toki hoko mai amui ka tau laki ai tato fi palaparema koe ni ke ngā ke la vai ia o solova. Koe ko ngā tolu foki o i prokalama koe na manaki e mawhahoko koe mandui foki na e talo e matala noa mai i he tau konistu tone na maa o mai i he tau konistu tone ke kup fitu taha aia o ku koe na maa o mai koe ki he konistu tone Professor o ku ngari ongo atu pe kai Ikai. ke i palapare mape okay o ko tui mahalo ka pau e ko ia ko tui ka pau he kai ke e palapare mai pe pe sai e pe ke ta ki fe unga i pe ta prokalama ka ta toki wakai ko ia ko nga ka ta toki wakai ange he poko ha no me no fix pe ta toki hoko atu he wiki ka hau he koe ku o koe ke ilo i peko hae ai mea na e si kai ke lawa ongo atu ai na motuhi ai ongo atu ki a koe ko ngā he ku ka kulapa pe whia ongo aki e tatara noa e ne tuu koe taini mi Profesa
Kau ki wakai ange he telefoni ai profesa ki wakai ange he mea. Hey, mahalo ka ne tu uia ki ahoni e kainga mo ka taki behe fanki I palaparema whakateknikare koe ni kuhoko. Lo tonga pe lere prokalama ku uiai e mate I he ma whetu taki ko ia pa mai palofesa. Ko loi pe ku ai pe haki I palaparema me ne tafa aki ko ngā koe ke te lava o ma whihoko aki. Neongo o kuongo atu pe ai prokalama ko ia ke tiki mo tolo. Ko e prokalama ko ia ki a pongpongi ai a ko e proklama pongpongi ke hoko ai taha ko e whawhangu ia o Saione, proklama whawhangu ia o Saione, pea ko e hoko ko ia ai wha, ai fiafi, ko e proklama ia tala noa ako mo politikare, pea mo palofesa I noke huakau. Ai ko e proklama ia e hoko atu ki ai a pongpongi. Taim tatau pe, whakaongo atu pe ke teki mo tolo, o ku ke whai pe whainga, ke lawa ma o hawhainga maarie, ke whai hataka whatala noa mo ni ihi pe me tō tata whito ki he tangata e ki paremia mo e toko ni ka pau e ahatahe ata e tikinaua ke lawa whai whatala noa ke tikinaua whikau aki pe me tūnga ko ia o ki a tonga ka kou whamalo atu ho mo mea mai ke tau prokalama he ahoni ka taki pe koe ke maa o ke konga tolu e konga koe tau konistituto ni ka te matoki whainga ihi wiki ka hau ke ma o ki tau konistituto ni ka pau e lawa o matoki au ki ai. Professor ku giongo atu pe kai. Iyo koe o kuongo mai. O kuongo atu. Iyo, tonga kātaki koe ke mahino pa koe ane ne oko. Go ia. Ko ku malo ena kulava o kulava pe te ongo atu ai atu ko ia. Ko konga na ai ke fehu ia tu ka koe pe to ki motu hia. Ko fehu I ko tala tu na toki hu mai pe foke pare mia pe mo e pure anga ko ni hetai ni mi na toki hu mai pe I he laine ko ni o Novema o mai pe taha ni ai fo des mama fa ka te kina tolu e tu e palaparema ko ni hoko ne ko ke loto taha ki ai ko fe ho bakai ke tu nga ai fa fatongia ai paremia pa mo e kabineti e ki wā taimi nau ko ni pe mo yanga e nau hen tolo ko ni ai pea kula pe mo e puna ko ni e mo ngā fi mo e ngahi mea koto hoko I tonga. Koe mea ua ko whialawe atu ki ai. Koe. Koe ulo aki koe mea whikau aki mo I kei polo. Koe. Pea koe ua koe mea whikau aki pea mo e whehu I koe ni uke tokanga mai ki ai. Koe. Kau hau ki kei polo e tonga. Koe. Ko tui koe talene tau palaparema mai pea mei he ki mua hono whakahoko ko ia o I kei polo tau hau me kei polo en ware si tau hau koe ke whakahoko e ai fiber optic. Koe. Pena lahi apite ngāhi tālanga mo ngāhi whetō kaki o au ki hono whakotuu ko ia hono hoko e fiber optic. Pea tau hau ai pea hoko e fuafua mo tupa ko whato ngai fu whai ngāhi tālanga kia ki nau tolu e ta whaaki ko ia whakateknolosia. Koe. Ka kumahuinga o bito ke ua whakapuku e tala noa koe ni ki e parapare mai fiber optic mai kei polo and wireless. Mo e haa no to whai ngā ui radio wave, microwave, mo e koe satellite. Oku fihe ngai mea koe iapa koe no tala noa I whakateknolosia. Oku I kai whiunga, no tala noa I whakateknolosia pe e he kau kei koe ia. Whe mau ia ke
o mai e ka veinga ko ia whakaluku fua ke tau sio ki ai me he uturiki. He ko e mea ko ni tau kei paraparema pe ai o au mai eni pa ko eni ko motu tu o wa eni ono have ki he te au kula. Koi. Pe ko ku wakai ko ni ki he kautama ko eni o kuna u whakateknolosia. O kuna hanga whakanga e tu umau e pure anga e fiber optic. Pe o kuna pe he to ton ke o mai e satellite ke na lere lo ua. Pe mālohi ange hono ngā ake satellite pa ku he kai ke o alu au ke uhinga whakai ki ko ia he koe ai mālohinga hono o mai satellite koe hano vai anga koe mālohinga e fiber optic koe hano vai anga. Ko mea kou mahu inga e tonga ke iaha mea ke ne pick up ai fiber optic o ka hoko ha whatamaki. Koi. Ko mea iau tau ako, pe koe satellite ke te au, pe koe microwave, pe koe no toi whahinga hui, ka ke iai ai pick up ki he fiber optic. He koe mea iau lahi ngau ake mamani koe fiber optic. Koi. Pa koutui koe osi koe whai paraparema he uraki motu, nai to tonu ke whai e ngā au e rewa me whai waha taimi ko ia o eik paremia ko pekia, ki he eik paremia nai toki osi nai to tonu ke whengai ke fix e whai paraparema o uraki motu. O ku hu mai satellite, ko satellite usai au bito pe ia o ngā o e aki ke ngā business lalai, ka oku I kai ke ngā o aki ke whakarere ake satellite e whanua whakaluku fua. Pea koe parapare mai koe ke atau satellite. Koe ngai satellite e ngai whanua. Pea oku mama whaia, o angange mama whaia, mama whai fiber optic, ka koe whehui, koe hae mea koe te tau lava ngā o aki, te tau affordable, te tau lava o totongi mo whamare, ka koe hāfua ngahi uhinga, koe kupoi ni, nai ose pureanga kana toki o si nai kai ke nau whai ha foi ngā au e taha ke whakaukau e mea koe ni he nai o si urusia e foi motu. Nau pātanu hara pe nau tōpea whaofa. Ai pātanu hara ka nai to iai mo uparapare ma ke a e nia koe parapare ma koe ni o kui kai to ton ke hoko ke motu pe a tau nofo ai o lau wiki ki he mahina whakawareware a pito ia kuonga koe ni. Pe koe peke apu e satellite ai ke sai. Ke na lere loa pe koe ha koe whawhahinga umea. Pe koe toi ai ha foi laine ta. Ke fau mai ha feitu ke. Haranga koe ke haranga tatau mo foi laine koe ni. Ka koe mea ia pureanga koe ni ka pau hei kai ke nau hanga solova foi paraparema koe ia. E tatau pe ia mo pureanga o Samuela Chris pohiva, tatau pe mo pureanga pohiva tu e metoa, pe toi, mai ke pureanga koe ni, ka negai ke nau whanga au e ki solova, mo whakasisia foi paraparema koe ni. Au whakawareware au pito ia, ki whonua. Koe mea koe ke nau hanga o, anga e nau hanga tataki mai e paraparema koe ni o tau whakon ko tō e whonua. O se ngahi wike mo ngahi mahina pa tau toki wakai whakarerei tonga pe te nau lava o whakarere mo tataki lerei. Koe kamatai koe ni tu kai kia ha mea aia ke whai koe mea ni o mei whai atu e ngai pureanga mo toko ni ka kai tonga. Pika kia hafo mea ea pureanga ke whai. Koe whakama ape tai mini mo whenga e mea ko whewhe ka kai kona ko nau hiki mea nau ngahi mea koe ngahi mea aia ko nau ngahi whatongi aia. Ka ku te kai ke tau sio tau tonga ko asi mai hanga aue. Ko sio i whau e whai viti ona e o mai ka kai mei whonoi fuana nau wakatolo mai koe mate he fia inua. O kou whakawhehu i au ia po koe hae tu whawai kono whai. Pe koe tu whawai pei tonga tapu ka e si o mai e ka inga kono ko ngahi o tu motu en kono parapare malahi ka haa koe kia hanau vai.
Aia o kuiai e u mea lahi a tonga e whehangangai mo pureanga ko i ni pe ka pau te nau lava. I te kai ke lava tala pe whewhe nau hendolo mea ko i ni te kai ke tau ngā unua. Koi. Ka kou whatoka ngai whaoia o ku hange ke te au ku nau to maa maa pe he te nau o ku whaingo fua pe ko i ngā ko tokoni a muri. Nau whatoka ngai whao maa ko mea e pare mea. Koi. Ka ko mea ni au whaingo fua ke tā noa i pe he. Pe te tau toksio atu he ni. Ke no vahe ai fu tokoni lahi whaka uria ko i ni. Ka pau koe nā ku fia inua ka kai whanoi fua pehe ka mata. Tau whaamu pehe kai ke hoko u palaparema o e koe distribution of welfare and humanitarianism. Koe palaparema ia o kuto whangai a mamani ia whainga whakatamaki. Koe taua ki ke moe whao moe wālau. Hange koe ni tonga koe mea nā kulawe ki ane nai. Koe tala noa i kone utānaki talamu moe tānaki mea ke awe ki tonga ki container. O ku whakarere whewhe ai utānaki ko ia he whounga. O ku maha wange mototonu. O ku malawa ke whaari mai umea utānaki. Ka koe ke tau sio ke umea. Koe umea whoke umahu. He koe mea koe uhinga o e tānaki mea moe o whako i ngā koe kakai tonga ke au ki ai. Pa koe uhinga e kulawe pehena o se ate whi atikolo na kulawe ke. Koe hinga koe ufakato tolo ia mau whai. Pea koe whai e au ki he welfare koe konga ia e marae o koe ngā au e ki ai. I tua mamani mo humanitarian i e tokon whaka humanitarian. O koe e mea lahi o ko milionea kakai au nau tānake mea e tonga o ku fere a u case pehe ia pa ku whai anu pe whatoka ngai melo au mo au. O si koe ni ko kumi whare ha ngahi whamiri ia mo kautama ia. Ka koe hae uhinga koe poi ni. Koe hae uhinga o tau tānaki pa anga ai tānaki container i koe kakaitonga. Pea ku totonu ke whakasisi e tānaki container kai ave siri ni ke whiema uiwiri. Koe umea mahu inga ia. Kua wheunga pe mea kai pea koe na koe vai e nana e sai pe ia o toi lawa pe re reu vai tonga. Tau luku e siri ni mo ngahi kulupu tonga i muri tuku pea e toko ni mea kai ke o atu e ukau taha mamani. Ka tau luku siri ni atu ke ngahi whamiri ke langa ka nau whare mo mea. Hanau mea whawawe wawe he taimini. Ko kuanga pe whokotua au kuia tonga. Anga pe whokotua au kuia so atu koe ke ua mau i e iwi he koe poi ni koe ave mai kakai tonga. Koe pesete e fiha e au ki honau awhini ma. Koe whehu ia koe ko atu au mwelo au o kou tokanga kei. Ka pau kau tānaki ha pesete e te au. Whaka luku fua i muri. E kakai tonga pe tuku ke heake ngahi tokoni me ngahi kau taha. Koe hai mea wau ke awhini ma ki whamiri i whono i. Mono muka mo atata. Mo atata. Koe whehu i mahu inga ia he distribution of wealth and humanitarianism. O koe ke toka ngā tau ia pa koe hae fukonteina i whihau ave. O koe ke toka ngā tau ia pa koe hae ofa ku whai. Ko toka ngā tau ia ke he mea koe au ki he ni ma. O i toko taha ku whainga tā ia. Koe poi ni ia. Koe mea au toka ngā kelo au. Ka te whakawhoke atu tonga maro. Mona pito e profesa e whamatala koku ke whai. Tato te whito ki he tala noa koe ni ki he ka whainga mea ke tuu tari whaki. Una uika ko redundancy. Ai au ku uhinga whoki au tawanga maheni whoki ka pau kua ha whainga mea pehe. Tau pehe whare mahaki. O ku wharere a vaiola he uhila. Ngahi mea kotoa au ki whare tafa mo whefua. Pau pau pe ki ai nau mesini uhila generator nau tolu ia. E tuu pe ia i ko inga ko ne mate pe me he paua, tonga paua. Mo ui lewa mesini a ko ia ke ne lava pe kakai kok maanawa kasa mo me ake ona mate pe a mate kakai whare mahaki. Ko whainga mea ko ne uhinga whokia e tau ai ha whainga mea ke tuu mateu teu ke ne tatari. Ko ne mate pe ke oa fuoloa, mo ui mai e mea koe. Ka kaka uhinga ia leo e tau mea tau tolu tau ngawe a kika pau e whai pa optic.
Pea te mai tātou rea whai mea kou tari whaki ia, o na mau loa pe naua he whai whakatamaki, pa tau kei tāri ai pe tātou luia ha whai mahina, ta hange koe ta inimi. Ka koe whahinga mea, ta tau pe hange pe ko lau, pe koe satellite, pe koe microwave, koe avua, ka koloa pe whahinga mea ke mate pe mo ui marewa. Ia koe poi ni. Lolo tonga koe haaki koe ai pe au kula. Ku motu e whetu takia. Koe. Koe poi ni mahu e ngai ke no whae pureanga koe ni he foi whehu i koe ia. He koe hame nai hoko. Nai me mawhai ho tau mafu i muri mo maamani koe ke lava whetu takia. Koe. Oua tala noa i mai ia ai ha moe. Tala noa i mai ai kai ke lava he pureanga ke ai ha. Fo i wa atari whake e taha. Pe koe nā kui ko redundancy, ko whirea. Ke hoko e whakatamaki o tatau pe koe whakatako na ula ki motu ki mua. Koe ni koe tu o wain. Koe. Ue tala noa i mai toko ni tala noa i mai. Koe tala noa i mai e motu koe a mea pau koe ke lawai a ngāhi koe poi ni mahu i ngā ia ke he fukuonga koe ni mo e tau nofo. Pea koe ni koe motu ai umea. Koe awen ke he tau. Koe tau a mamani ke i lava peke lere communication. Kau to e whokien, kau to ria ke kuonga koe o kau maui kai ke a whetu takia. Koe. Pea ku fu whakaware au pito ia koe to tonu koe priority fika uruake ai pure anga ke fixe mea koe na. Tuku ke heange u mea ke pau ke nau whai. O tinau tāna mena tō koe hano soloma. Koe ki tau siota tō koe ha soloma. Te kai ke ha soloma ia ke peke apo e mea koe ni. Ka kuhangenga te au ia he tō mai e talano au pe he e osi soloma. E ke soloma whewhe koe nu lotonga mate me au koe kaha mea peke apo. Koe. I kai ke ngata mate ai me a i he hoko ai tau wha. I kai ke lawa fix tonga koe mea koko wawe ke he kai ke he war zone koe tau o ku lere pe communication ni. Kai ke lawa fix e niu tala mai e wike. Mahina. Fufu whare whaingata ai e kakai o ku mahu inga ia ki he ongo mo ie ai humanity pe oa motu e foi whetu taki ko ia he hoko e mea. Tau whakafoki ke foi mahu inga o e tau nofo o hanga pe ki langi mo e nofo ki he tae i loa i he foi aho na e hoko e tau whaka ke tau lava tato whetu taki motonga. Koe. Paku to tonu ke tari mai he pureanga ko ni moi pureanga ki mua, moi pureanga ko hame ko ke nau fix ai e tau interneti. I tau fiber optic, I tau cable, wireless, whatever you want to call it. Koe. Koe poi ni mahu inga ia ka te au mo e lo au. Pe au e tala noa mai tala mai usai pe au lava solova. Ke solova fe. He na e lava solova e hoko ai tau wha. Aia ka toi hoko maha fo ia wha he kai mini. Pe koe ha toi mea, toi motu. Kai peki aha fu ngari ware au pito ia. Fu ngari ware, pa kai ke ngari, ke ngari ware, ka ku whaka ware. Ki he whonua ke i kai ke aha peka apo ki he e tau system. Koe. O ai a whea i siu ke alu ki he hamo e ha. Mo ani pe parapare mai e tonga, mo oni pe e whaingata i asi more mo ui, mo oni au bite u mea koe pa ko hike kakai. Ka koe mea ini koe te mea lava hai a mamani mo tonga, foi mea pe taha. Koe communication, moi teknolosia communication. Pea tuton ke fix ke oua nato e hoko. Koe. Mon lahi abito. Mon lahi abito, profesa ko tui koe mea mahu inga ia, o ku tau nofo foko wha mamawhai, hangai koe ku whai kia ilo kia he kakai. E be ni te nau tala mai koe lele taha ni whahe pure anga, pa ku tau tari pehe koe whakatamaki koe ni, naga ke loto taha kiai. Ka koe hinga koe, na aho e taha motu e tau communication i he waf taha iwa. Koe aho ene hono taha walu eni, a motu hia koe communication e tau fiber optic.
te ke lava whahanga we kia, koe malo pe lava whai ai telefoni i he network a 2G. Ka ku ikai ke lava whai ha te whainga whetu utaki hange ke ngawe a ke interneti, ke ngahi whatongia whaka interneti. Ene pehe ko di mahalo ko tataimi ko ngā ku ose tataimi e professor, ko di ko te tatoki hoko atu i he wika kahau, i he taim te tau pe, he ta proklama, te ko di te ta kamata lewa ke ta ala lewa o alu ki he ta konstituto ne, ko ngana ta i he kup fit taha he proklama ko osi. Ka ko tuko e te whainga maari e ko ni ke whama opo mai, ka pāgu aha mea te ke te whie talanoa ki ai, i he ukonga koe ni ku ta talanoa ki ai, ki mua ke ta māwai he ahoni. Koe mea e nia e tonga ke tau toe whakakaukau loloto. Koe. O ku mau e paanga ia, o ku mau e tokoni ia. Koe whakakaukau wawanga i loloto e umea, koe tau paropare maa ia, aini whaike e talanoa. Koe. Kone hoko kone tau whaito ngau hoko whataha mai mo i COVID. O whie mau, ke toi whakakaukau loloto ange ai kau taki o e whonua. Wawanga ke loloto. Koe. O kui kai ke hoko mai tau whakone o mea pe tau mamahi, pe tau fia, tau mamahi e ngahi mea hoko pe oskai pa tau fia he kutoko ni ki tau tō. Koe. O kutoton ke tau whakakaukau i lahi ai mea koe ni o ku hoko o loloto au pito, pe au ke mea koe ne motu ai ke ipolo, pe au ke futokoni kone ko atu mei muri, koe ai ke whewhe, koe hae mea o whe mau viviri he ngai whamiri koe ni nai tau tonu. O whe mau ke mamafa au pito e tala noa ki ai. Whe mau ke mamafa au pito e tala noa ki he motu koe ni pia mohono fix, moi whaingai ke oua toi hoko. He ku malawa ke ai ke oua toi hoko. Ka pau ko lava he mala e tau ia ke nau ke i whetu utaki, koe ha meu koe ke tau lava e tau tau ke aha pek apu, koe aha whahinga whounga. He oku malawa e tonga ke mao e whan ki ai, koe uhinga koe kou tānoa, koe palopare maa ia he hoko e mea koe ni koe paanga. Koe palopare maa koe i kai ke tau hanga whokotu utu mo whakakaukau i loloto e umea koe ni ke malu e whonua. Koe mea ea kou whie whakao sea ke tala noa whamalo he whaifatongia o ku whai ma i he whekau aki mo COVID whawhetai. Kei hao mai mea tonga whawhetai, hoko mai pureanga koe ni. Koe whika wā, koe mea koe ni kei polo, kou whakaamu, ke whakakaukau, pia tālanga i lahi, pia whakamahino, e lava o solova e paloparema koe apa kui kai ko haki mea si. Pia ua tala mai o ku sai pe ia e lava pe o solova, koe ke lava e solova. Koe ke lava solova hene mau, koe ke lava solova ke malui ke oua e mau. Pia koe mea whakao si tonga, koe futo koni kono whai ke kakai whaingata ia mo e whonua. Ke toi whakakaukau i whakalelei ange. Koe mea toko ni koe ke hongea tonga ia he mea toko ni. Koe vai o klawa pe o mao e mai. Koe mea o ku hongea, koe ke seaha paanga e kakai koe no whaingata ia. Koe mea eo whe mau ke tau toko ni hanga tonu ka nau tolu. Koe luku o ave hasirini hanga tonu kia ki nau tolu. O ku uhinga ange ia. Ka koe toe ni ono whenga ke vahe ai koloa mo e paanga, koe paropare mai ai taka, ku paupe ke whai ngā ue ki ai. Ngā ue e pure anga mo ki nau tolu ki nau i tonga. Pea kou whaampe au e kai ke hoko e umea koe ni, ke kumi whainga maari ai ha whaahinga ia. Rolo tonga ai whie mau viviri, mo mea au whie mau ke tau wako. Me he mea au hoko. Tau wako me ha tau historia, tau wako me he mea au hoko ke he ulu whonua mai ataka i ko hamena e hoko ai. Sio e whauko pe e whainga e ni i koe tau te ai ki tau tolu koe tau whai anga hala. Koe. Kai ke utang ka ai pe ne whakau pe e whainga e ni i koe lahe drugs, koe
Ko lahi ai pe whainga ni, ko lahi ai anga kovi ai patoa, pe ko hae whamiri tū, nau mea utak taha tuhu horo, kai keu tū au ka hata. Ko mea pe koe o kumaho inga ka te au, ko e tau whakakau i lelei, nā uhinga whakae na tula, ko e uhinga whakae atakai, whakae uwhonua, ko e umea ke tau wako me ai, ko e umea au whemau ke tau aluloloto ki ai. Pea kui kai koe tau palapare mahi mea au hoko i tō ngā koe paanga, koe tau palapare mahi koe whakakau mo e wawanga loloto, ke umea koe ni o ku hoko. Kai ke te utu koe tonga kou whamalo atu, i he mau whainga maare, whamalo atu kati moutou mou kau mai i he polokalama, mo ngai whakaukau, mo ngai whakaanga, whakawhaupi, o whalai atu kati moutou o whatu tonga. Malo pito e professor pe ku whamalo lahi atu he lawa e ta proklama he ahoni, ta toki hoko ate ta proklama i he taim tatau pe wike kahau, whamalo atu ngahi tokoni kotoa pe, me ngahi popo kotoa pe, me ngahi whamala ala whahoko i he proklama to funga whanua alo au o whatu ke te koe, pe mo e family ka ta toki whelongaki. Malo api. Malo. Ko e lawa ia tau proklama i he ahoni e kainga, whamalo lahi atu ke te mautolo, ho mo mea mai ke tau proklama, to funga whanua alo au, ai na e whahoko atu i ahoni, whamore mōre behe ngahi motu hia halo i loto i he proklama, ka ku whawhiawhia peka lawa ke au mai proklama, osio ka kato proklama i ahoni, i he proklama koni ka hoko mai, e whai pe wakai ai, ke ngahi tuunga koni ku tau iai whakapolitikare, pe pehe foki ke tau konistu tone aia o ku nofo ai, a proklama ko ia mawhawhahoko. Tau toki whelongo aki i he taimi taha a pongpongi i he proklama ko ia whawhangu o Saione, pia pehe foki ki he talanoa ako mo politikare, pia mo profesa ino ke huakau, i he taimi hoko ai whae whiawhi o a pongpongi, ka mo mea.